Үтө күнүнен үйренмет осколам Платон Алексеевич Онюмскай атынан Чөркө Қорто сколата төрүттәммите 115 сыллах үбүлөйдә күнүнен бир дойдулақтар бар, бука баргытыгар итистиң әгәтте болун. Оскола эдерди эрчимләх үлехит коллективигер айынылах үлени үрнәчиләргә сетихиләх үрәгы багарабын. Республикологор сүнкен суалталах идер үретер үлени ыдаргытынан туспа соллах истәх оскола болан үлелән кабнан олороргутнан кен туттабын. Күнүтүк саныр учуталлар бар, мактанан туран кылгас кохонунан әгәтләбин тердебин. Жылган тыытын эрдихер жолго уйгуга сетгир, жогун жолу багарар, сырдык уоту сагар, эркеyi солус болар, ого сас эйелех аргыга олохпут бастакы укулата. Оскулаттан терехтенен олох суолун батыхан, угуюллан таксабыт, учууталга мактанабыт. Үйренмет осколам, үде ата, үйелер тухары аттана, сон сурага тургура турдун ден барға бастың